Wanyuma y'abantu bo mugombora y'amasheruka ombyaro Nkarugazi Kamuhembe hamwe na Cyabuharambo okuterwa ebitengure umwaka oguhwire obwa hato abantu ababemerize emitima gwenjure gyatandikire kugwa nibabasa kugarukwaho geshaha itona hatwino kwerarikira gwenshonga ekikwiha kwiheyeto ntuzarwa n'abashwe nkuru bakiruho umwanya gwitu nko gutukatarebere muga kintu nkeki na hate nintekateka ngunege kayituruheje mukama wayo no gwakugerara mutayine businge ababire baroho bwirobwe abahonere kufa bozi yo kutengura itaka bashobora kukitaribeba ahuna bamwe bafurukire bakazanya bushozi n'abandi bakaza ombupangisa abindi yaho nahurenje yatandika kuhindeka kuni mukire nakangukayo nasanga urwije rwayo kinjire nageza aho natera dusa nagicwa abana nabarengezo mu dusa nabateka heru kunabe nayiza kubateka heru enzu yagwanze so mbwe n'ubwirobwe nija nazo mu kupangisha cyanati ikibanza cyanjye kikakiryaha emyani yona yashuma emitumba yashuma byona byagwa haha byona byarunduka byazife neji yandi yo hatahindi yo hatatazara kandi bakashubihinkuturo ko hansa hifaho tabitiryaho twareba hansi abanza kutera nk'emishatari nkaho kushatashatuka imyanya kumarebero nkabishatu yiza mamizi areterwa mamizi hansi gatandika kubarra ecyabece barko kirunduka cyo cyaretira abantu boko nkanye n'abantu kuri kwishe barra n'amaka nkatanu gakafuruka gati yabina bwako n'byatera ife byashenya n'amakagabantu Mbahonireho kace kufera umunju hakaba harimo no mukazi wenda watwere ko mwana we uyazire nende takashikire kuna bentine bwekoro bwona ngu nagira nko waraka kwija kunyambo muri yajunjura abantu mwe nkani imfa no gumwana namwe ninsima rahanga wangu wasize kushanga ngunyi no gumwana ende karagara kwenyini nagenda njikwatiro mu maguru kurgobwo batura mu kutina aho bakushobora ku government yahunamire ekabara kubagambira aho buzubwarjire ekinte ci government yashobora kurgobwo tukagaruka kureba kubagenze reka tubaragarikiye kugira ngo bareba abantu abasije batankakaye ku mukambo tukakiriyabaga hatabadira bukubatamirwe bargayo mushibaritirwa yeja kandi barumwe abashuma nagagagura bitagutugina gukusavinga igombo rege natabona kanso gona niyo tukugira ki niyo tukubwira saho kugira ngo yeso zo kazina mizi minja hanze hatukagwire nzura teka habaho nanamizi kurugansi gakatemba atakaretera cheke byadandika kusinduka ko muringo go kwera abantu abahango mbyo bahangwa n'intura y'abantu barjirene huru yo kwegesa abantu okuba kubasa kuturo myanya nebyo bahangwa bikagumaho teka kugira ngo babona nka bamboo trees bakazihinga zikakwata itaka zikakwata amizi nizibasa kugira ki kutuma bahangaraho na nembera y'ebishozi byabo okuba kugituramo mwe nicyo ndukutero muranga ubundi aba government okugira ngo nabo bije bahiko muri yo gw'umwanya barebe ekitwa kubasa gukora abantu bitaba ahabo kuba tucabetenga umuriye cyo tuziza kureba ngo twayigeza abantu kubyare imiti abakuturo mu nsozi kwinga abakugezaho kugenda rubetoro n'insozi kugira ngo amizi gagumagije gahwera hasigaraho na n'ikindi kugira ngo imiti bagibyare ne yambuka imizi yaye base kwatitaka kandi no kwegesa abantu n'ekintu cy'ukuru ahatarukorebyo Patrick Turyatunga urukuje byo bahangwa awa district ya Shema ashobore kwekira bududa na kasese kibasa kurara cyarebwa umurishema kwanza byona turenda ngo abantu baratura ngo muri zenshozi ubwire bw'enjura ko kuturufutanika ubw'enjura egiperi buzafutandika abantu babemereze mirimo barugeyo hawo kuba disaster eraho ekitengure kirabaho biciramaza cyakurarika ngene turajya ngo buri shayona tubetekatiyekire guki kintu kiraza kubaho Shema nemwe district za Burenje Bwizoba eziri kucira kuterwa ebigwererezi amakuru agagasha kwa Gerard Tugume abwa Tayari West umurishema